Жека, ну покажи нам ленд-лиз. Ramai beredar rekaman di Twitter pada Sabtu 12 November 2022 yang memperlihatkan pasukan Ukraina menyisir wilayah Kherson. Selain menyisir, pasukan Zelensky juga menyita sejumlah barang maupun senjata yang ditinggalkan Rusia saat mundur dari Kherson. Salah satu yang disita adalah senjata laras panjang. Senjata yang nampak tua itu ditinggal pasukan Putin di sebuah lapangan luas. Selain merekam rekannya yang memeriksa senjata, perekam juga menunjukkan lapangan yang porak-poranda. Inggris mengatakan penarikan Rusia dari satu-satunya ibu kota regional di Ukraina yang telah direbutnya merupakan penghinaan lain bagi tentara Rusia. Namun Moskow masih menimbulkan ancaman. Це руські проти нас там воювали. Глянь, покажи, це тактичний ремінь. Тактичний ремінь, щоб переносить русських. Проволока, все нормально. Позиція ви їх розбомбили. Ми їх побивали. Пизды получили, да? Вот сколько тут всего было. Это пиздец. Вот сколько тут всего было. Это пиздец. Жека, ну покажи нам ленд-лиз. Ленд-лиз пришел. Це руські проти нас там воювали. Глянь, покажи, це тактичний ремінь. Тактичний ремінь, щоб переносить русських, да. Проволока, все нормально. Позиція ви їх розбомбили. Побивали. Пизды получили, да? Вот сколько тут всего было. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.